Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Event Trabas Sulawesi Utara dalam rangka Ramadan Trail Adventure. Jadi eventnya sosial, happy dalam rangka ngabuburit, buka puasa bersama, santuni anak yatim dan bergabung bersama warga masyarakat Desa Empiawi, Kecamatan Montasi. Selamat semuanya, mudah-mudahan kita happy dan puasanya berkah. Siap. Ini Pak, mantap. Perdana di Trabas. Siap. Warga kehormatan. Siap. Selamat bergabung Pak. Gaspol. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Luar biasa. Pesan buat Upat, besok-besok kalau mau kerjain jangan bulan puasa. Cari bulan lain. Jangan bulan puasa. Pak Jia, gimana pendapat? Mantap ya, luar biasa. Ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang